Yes, reka nongere mbasuze rero kandi mbifuriza ibihe byiza cyane ku bakomeje kudukurikira hano kuri Motarama TV. Twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Nongere nibutse abari basanzwe badukurikira ku Karabo TV ko twimukiye hano, mushobora kunyura hano nyine kuri isheni mugakanda subscribe, mugafungura no kunzogera, hanyuma mugatangira gutanga ibitekerezo kuri aya makuru agezweho, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu masaha y'umugoroba, turi kwa kabiri, turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Hanyuma mumeze mute, mwiriwe mute, uyu munsi wabagendekeye ute? Reka twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, natwe tumeze neza. Muranyemera rero muri aya makuru mbabwire yuko iwarikare ba komando b'uyu mutwe wa M bakomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, baba bamaze gushimutwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo z'abarundi ndetse n'abazarindo, nyuma yuko amakuru akomeje kugenda tugeraho avuga yuko izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugerageza gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma kandi ndaza kugenda nkubwira n'andi makuru akomeje kugenda atugeraho uko avugwa. Niki u Rwanda rwaruvuga ku kuba by'umwihariko FDLR yaba irimo gukorana nabo ku ruhande rwa M nk'uko bikomeje kugenda bigaragara? Niki bakomeje kugenda babivugaho? Turabirebera hamwe. Ariko kandi FIDC yamaze kwemera yuko yaba yarahanuye indege ya gisivile ivuga ko yari yavogereye ikirere cyayo. Turaza kwifashisha itangazo ryamaze gushyirwa ahagaragara, rikaba ryanasomeye kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu cya Kongo. Nk'uko bigaragara rikaba ryasomywe n'umushikiranganje n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Sylvain Ekenge Bumusa. Turarebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Ndabifuriza umugoroba mwiza, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza kuba komeje kudukurikira mwese hano kuri Motarama TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka ngusaba gukanda ndetse subscribe unafungure kunzogera, ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bisheho kuba byagenda neza, ubashe kugenda udukurikira mu buryo bwihuse, mu buryo bugiye butandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko mukomeje kudukurikira ndetse munakomeje kubana natwe muri ibi biganiro. Abari ngaha mu Burundi ndabifuriza ibihe byiza, abadukurikira ndetse n'abatwumviriza bari mu Rwanda, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese reka tubifurize ibihe byiza, reka tubifurize kumererwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko mukomeje kugenda muradukurikira. Munyemerere aya makuru by'umwihariko tuyahere ku makuru akomeje kugenda avugwa ku bigendanye n'uburyo ingabo z'abarundi zongeye gukora by'umwihariko akazi gakomeye cyane muri iyi minsi, nubwo habaye ibikorwa ndetse n'ibiganiro byagerageje kumvikanisha ndetse no gusaba yuko impande zombi zihanganye zahagarika imirwano ikomeje kugenda iba mu rwego rwo kugira ngo abaturage cyane cyane abasivile babashe kuba babona amahoro n'ituze. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bivugwa yuko umutekano ukomeje kuzamba mu bice bigiye bitandukanye ku buryo kugeza ubu hari abakomando bo ku ruhande rw'uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baba bamaze gushimutwa. Abarwanyi by'umwihariko y'imitwe yitwaje intwaro ya leta ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, biganjemo abazarendo ndetse by'umwihariko nabo ku ngabo z'u Burundi FDNB, bakomeje kuvuga rero gushimuta abasirikare bakuru babiri by'umwihariko b'uyu muhari usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Bari bakomando by'umwihariko ngo bayoboraga ingabo z'uyu mutwe by'umwihariko zirahitwa Misinga, ni muri grupoma ya Ikobo ho muri teritwari ya Warikare nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibitangazamakuru bikomeye cyane byo ku butaka bwa Kongo birimo nka Media Congo, Akadomoneti n'ibindi bitangazamakuru bikomeje kuvuga yuko by'umwihariko bashimuswe n'abasirikare b'i Burundi ndetse n'abazarendo mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 30 Kamena, ubwo rero bari bageze mu gace gahuza imidugudu ya Kirumburumbu by'umwihariko ndetse n'ahitwa Muri, bari mu rugendo nk'uko bigaragara. Iki gitangazamakuru kandi kivuga yuko abagihaye aya makuru by'umwihariko nta myidondoro y'abariya basirikare bo mu mutwe bigeze by'umwihariko bagiha, gusa ngo nyuma yo gushimutwa bahise rero n'ubundi bajyanwa mu birindiro bikuru by'aba basirikare nyine nk'uko bigaragara birahitwa Buhimba nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga.
Icyakora nta kintu uyu mutwe by'umwihariko wari watangaza ku bijyanye no kuba hari abasirikare babo baba bamaze gushimutwa. Andi makuru navuga yuko kandi kuwa mbere izi ngabo zo muri uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zakoze umukwabu by'umwihariko mu mashyamba yo muri Kirumburumbu by'umwihariko ndetse na mu rwego rwo guhiga abari by'umwihariko babashimutiye abo bayobozi, gusa ngo ntibagira n'umwe babona nk'uko bigaragara. Kugeza mu masaha y'umugoroba rero nta makuru y'abashimutswe yari yamenyekana. Icyakora kandi ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara video ikomeye cyane, video yerekana bamwe rero mu basirikare bivuga yuko by'umwihariko ari abo ku ruhande rw'uyu mutwe bashoreye abandi bagenzi babo cyangwa se urundi rubyiruko. Benshi mu bakomeje kugenda bavuga ku bigendanye n'iyo video bavugaga yuko ibikomeje kugenda bigaragara ari ibigendanye n'uburyo by'umwihariko ngo baba bari gushaka abasirikare bajya kurwana, ariko ku rundi ruhande amakuru avuga yuko baba bari muri operation zo gushakisha ababashimutiye abasirikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeje guteza impungenge umutekano mu baturage hano ku butaka bwa Kongo, mu gihe nyamara impande zombi zisa n'izamaze kumvikana yuko hari hakwiriye gushakishwa agahenge mu rwego rwo kugira ngo ibintu bisho kuba bizagenda neza cyane. Kugeza ubu turakomeza kugenda tubakurikirana bimwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa muri aya makuru kugira ngo tubashe kugira byinshi tumenya, cyane cyane tumenye ibigendanye koko n'ukuri ku bigendanye n'iyi nkuru nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hamaze iminsi kandi hanavugwa amakuru agendanye n'indege yaba yarahanuwe na FARDC igisirikare cy'igihugu cya Kongo. Iyi ndege bikomeje kuvuga ko yaba yaravogereye ibice bigiye bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyepfo kuko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse ngo yaba yarinjiye muri iki kirere nta ruhushya cyangwa se nta burenganzira yahawe nk'uko bigaragara. FARDC by'umwihariko yamaze kwemera ko yaba yarahanuye cyangwa se yarakoroye indege ya gisivile, ivuga ko by'umwihariko yari yavogereye ikirere cyano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyasubije ibirego rero by'umutwe w'inyeshyamba by'umwihariko usanzwe ubarwanya, cyemeza yuko by'umwihariko cyabonye kandi gihanura indege itamenyekanye yavogereye ikirere cya Kongo hari kuwa mbere ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 30 Kamena 2025. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe by'umwihariko byasohowe uno munsi rikaba ryanasomeye kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu cya Kongo, rigasomwa na Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa, akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC. By'umwihariko yavuze ko FARDC yavuze ko nyine radari zayo za gisirikare zabonye indege iguruka by'umwihariko nta ruhushya yinjiye mu kirere cya Kongo kandi yerekeza mu karere by'umwihariko karimo amakimbirane bituma iyikoroka. Iyi ndege by'umwihariko nk'uko igisirikare kibivuga by'umwihariko nta biranga byagaragaraga ibyo, kandi by'umwihariko ngo bikaba ari ukurenga ku buryo rero bukabije amahame mpuzamahanga agenga indege za gisivile nk'uko bigaragara. Iri tangazo ryashyizwe rero umukono n'umuvugizi wa FARDC akanarisoma by'umwihariko Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, rigira riti iyi ndege yavogereye ikirere cyacu kandi yinjira mu karere ka Kongo mu buryo rero butemewe n'amategeko, nta burenganzira yabanje guhabwa. Nyuma yo kugenzura by'umwihariko byagaragaye ko nta nimero ziyiranga ziyanditseho nk'uko bigaragara. Iri tangazo kandi ry'ingabo rije nyuma y'amasaha make by'umwihariko uruhande rw'uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo nabo basoye irindi tangazo rishinza guverinoma ya Kongo kurasa indege ya gisivile yari itwaye imfashanyo y'ubutabazi iminembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu mutwe kandi wanavuze ko indege yari itwaye ibiryo rero ndetse n'ibikoresho by'ubuvuzi bigenewe abaturage b'abanyamurenge bavanywe mu byabo, kandi by'umwihariko inasobanura ko ibyabaye ari icyaha cy'intambara ndetse no kutubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington DC yashyizweho rero umukono mu minsi 3 ishize nk'uko bigaragara. Umuvugizi by'umwihariko w'uyu mutwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bwana Lawrence Kanyuka mu itangazo yamaze gushyira ahagaragara yagize ati iki cyaha ni icyaha cy'urwango giteje nkana by'umwihariko amakuba atarigeze abaho rero mu butabazi. Nk'uko bigaragara kandi muri iri tangazo bakomeje gushinza ubutegetsi bwa Kongo kuba bwarakomeje rero gahunda yo gutsemba ubwoko bw'abanyamurenge ndetse inemeza by'umwihariko kwizihorera. FARDC ishimangira impamvu z'umutekano w'igihugu mu kwamagana ibyo
ibyo ngibyo rero muri ibyo birego FARDC ntabwo yavuze by'umwihariko uyu mutwe mu izina, ariko yavuze neza ko ibyabaye ari ikibazo cy'umutekano w'igihugu nk'uko bigaragara. Igisirikare cyanashimangiye ko kandi ingamba zafashwe z'ubwirinzi by'umwihariko zafashwe mu rwego rwo kurinda umutekano w'ikirere cyacu cyangwa se cyabo nyene mu kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo, kandi ko by'umwihariko abayobozi ababishinzwe ba gisivile by'umwihariko ndetse na gisirikare babimenyeshejwe nk'uko bigaragara. Iri tangazo ryiswe communiqué de presse nimero ya 18 du 30 nyene Jean 2025 ryashimangiye ko igisirikare cyemeje kurinda igihugu iterabwoba ryava mu kirere, cyane cyane mu turere duhindagurika aho rero imitwe twaje intwari ikomeje kugenda ikorera. Kugeza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo rero hakomeje kugaragara icyitwa by'umwihariko nk'umwuka mubi w'intambara, ku buryo batari bakeya bakomeza kugerageza ndetse no kugaragaza neza yuko nubwo impande zombi ndetse zasabwe kuba zahagarika imirwano, ubona yuko n'ubundi hakiri umwuka mubi ushobora gukomeza kuzamura n'ubundi intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma rero guverinoma y'u Rwanda yanyomoje amakuru avuga yuko mu bice uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo ukomeje kugenzura haba hari abarwanyi ba FDLR by'umwihariko bahaba, igaragaza ko ibyo bidashoboka bitewe n'uko abarwanyi buriya mutwe bamaze kwinjizwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Ni ikiganiro cyakurikiye amasezerano y'amahoro u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyanye mu cyumweru gishize ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe rero mu ngingo ikubiye muri aya masezerano nuko leta ya Kongo igomba gusenya uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR, bigakurikirwa no gukuraho rero ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Bwana Olivier Nduhungirehe kandi yanagaragaje ko byanga byakunda cyangwa se byanga bikunze uriya mutwe ugomba gusenywa, bijyanye no kuba rero leta ya Kongo nayo yemera ko uteje ikibazo, nubwo rero by'umwihariko ku rundi ruhande yawinjije mu ngabo zawo. Yagize ati FDLR ni ingabo rero zikikiwe na guverinoma ya Kongo ndetse yemwe zinjejwe muri FARDC, yemwe raporo za Loni zirabivuga. U Rwanda rero sirwo rero rwonyine rubivuga, ni ngombwa gusenya FDLR. Guverinoma ya Kongo yemera ko by'umwihariko FDLR ari ikibazo gikwiriye gusenywa, ibizaba inzira rero by'umwihariko yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko bigaragara. Umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu ku ruhande rw'u Rwanda by'umwihariko icyakora yanyomoje ibyuko abarwanyi ba FDLR baba bari mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo nk'uko amakuru abivuga, by'umwihariko kandi mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ati FDLR by'umwihariko ntiziri mu matware y'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo, kubera ko FDLR yinjijwe mu gisirikare cya Kongo ndetse zikaba zikorana n'ingabo za Kongo FARDC. Ni gute wavuga ko FDLR by'umwihariko iri mu bice bigenzurwa n'uyu mwanzi wa Kongo by'umwihariko zikorana na FARDC? FARDC iri mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe basanzwe bahanganye. Impamvu nuko FDLR yinjijwe muri FARDC kandi barakorana. Rero kuvuga ngo FDLR iri mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe, sinsobanukirwa neza ibyo muvuga cyangwa se biva. Abajijwe aho rero FDLR yabiherereye, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yanavuze ko ako ari akazi katareba by'umwihariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ko ahubwo ibyo rero bizamenywa n'urwego mpuzabikorwa ruhuriweho by'umwihariko rw'abashinzwe ubutasi mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aheruka gutangaza ko FDLR ifite abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10, bakaba bari mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'y'Amajyepfo ndetse no mu ishyamba rya Kibira mu gihugu cy'u Burundi. Reka nkomeze kwifuriza ibihe byiza, mbifuriza gukomeza kumererwa neza, babwira ngo nyamareka niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi anditse subscribe kugira ngo bashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, mbifurije amagara mazima, mukomeze gukanda subscribe.